imitima yacu twese. Ijambo ryawe waravuze ngo ni rizima kandi rifite imbaraga kandi riratyaye kuruta inkota zose. Uwiteka Imana nyir'ingabo, Imana iri kumwe natwe mugoroba, itwigarurire Mana mu izina rya Yesu. Twigarurire Mana, twigarurire Mana, twigarurire Mana. Dusengeye ijambo ryawe, dusengeye uhagaze kuvuga Mana yacu iri mu ijuru. Akanwana akiyarika ijambo ryawe. Uri Imana, uri Imana izi ibihe, uri Imana izi ibihe byose, uri Imana izi umugoroba. Ubane natwe wa Mana, ijuru rikinguke, ubushake bwawe bube, ubushake bwawe Mana bube, kandi ubushake bwawe bukore. Icyubahiro kibe cyawe mu izina ryawe Yesu. Amen. 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 Dusome ijambo ry'Imana, zamurireho. Hariya abayobozi basomye Abaefeso 6:18. Haravuze ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso musabira abera bose. Amen. Twongere kandi dusome. Haleluya. Bizamure kubera ko ibyuma bitari byiza twabisize iriya iwacu, rero hano mugomba kuba byiza, siko se? Mwaje no mugomba kugira n'ibyuma Imana yarabitanze. Rero Imana ibaha umugisha. Twongere dusome muri Luka 11 ku murongo wa mbere. Luka 11 ku murongo wa mbere. Nuko ari ahantu hamwe asenga, arangije umwe mu bigishwa be aramubwira ati, databuja twigishe gusenga kuko Yohana yigishije abigishwa be. Amen. Amen. Turangirize muri Matayo 10:24. Matayo 10:21-4. Haravuze ngo umwigishwa ntaruta umwigisha, kandi n'umugaragu ntaruta shebuja. Amen. Dushimiye Imana kuba hano iwanyu, dushimiye ikaze ryanyu, Imana ibahe umugisha. Amen. Dushimiye abayumbe, abanyamasengesho, abayobozi, Imana ibahe umugisha. Amen. Dushimiye n'abashumba babahaye icicaro, kandi nabo ni ibyabo gusenga, rero Imana ibahe umugisha. Turabishimiye mwebwe mwese, turabishimiye abo tuzi n'abo tutazi. Imana ibahe umugisha. Amen. Imana ibahe umugisha, kuko twibwiranye, navuze ko nitwa Nkomezi, niyo mazina yanje. Rero tukaba tuvuye hariya Indiana. Dushima Imana yakoze ibitangaza bikomeye, umuyobozi yabivuze, kuzino n'imbaraga z'Imana. Amen. Nta ruhare twabishizemo, imbaraga zayo. Rero yabikoze, ndayishimiye. Kenshi ngenda natekereza ko ndino ngashima Imana. Amen. Amen. Ngahimbaza Imana kubera ko ibikora
ari naho abantu benshi dutandukaniye, ari naho abantu benshi batandukaniye. Imana idukorera bimwe bisa, ariko abantu batandukanye mu gutahura icyo Imana yakoze. Amen. Gutahura ni imbaraga zikomeye cyane. Dushobora kuja mu kazi twese tugataha, umwe yataha agatahura ko ari imbaraga z'Imana zimutahishije, undi akumva ko ari bisanzwe. Rero gutahura ni ikintu gikomeye cyane. Rero igihe cyose nibutse ko hari icyo Imana yakoze, himbaza Imana. Rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana, kandi Imana ishimwe ko tugiye kuganira n'abanyamasengesho, kandi mwatoye ijambo ryiza cyane, kandi numva ndimo ndaganira muri iyi minsi hejuru yo gusenga. Gusenga umuntu yobivuga ariko atazabikora, umuntu yobyitirirwa ariko atazabikora. Amen. Umuntu yobyitirirwa, abantu benshi bashobora kwitirirwa ko ari abayumbe ariko batazabasenga. Gusenga si ukubivuga, gusenga si ukubyitirwa, gusenga ni ukubikora. Gusenga si ukubyitirwa, gusenga ni ukubikora. Rero iryo ni ryo jambo tugiye kuganira. Gusenga kugira n'isano n'agakiza. Iyo umuntu akijijwe, akakira Yesu nk'umwami n'umukiza, abamubonye abo Yesu yinjiye gutya bakamubona, ikintu cya mbere azabaha inyota yo gusenga, akabaha inyota yo gusoma ijambo ry'Imana. Ibyo ni byo bintu biza biranga umuntu uri mu bujutsi. Iyo umuntu anebwe, nibyo bintu azananirwa gusa. Kunebwa si ugukora n'iyinga, kunebwa si ukutinjira ku cyumweru, kunebwa ni ukunanirwa gusenga. Amen. Amen. Turi kumwe? Yego. Tegere kino ndaganira nitonze cyane. Iyo umuntu akishishwe, iyo umuntu ahawe Yesu, umwuka w'Imana uzumuhatira cyane mu gusenga no gusoma ijambo ry'Imana, kubera ko nibyo bijyo by'umwuka. Kujya abantu badasenga, kujya abantu badasoma ijambo ry'Imana, tibabaho mu isi y'umwuka. Nta mukristo unanirwa gusenga, nta n'umukristo unanirwa gusoma Bibiliya. Tibishoboka. Uko umubiri udashobora kunanirwa kujya keretse urwaye, niko umukristo azananirwa gusenga no gusoma Bibiliya. Iyo umukristo ananiwe gusoma ijambo ry'Imana, akananirwa gusenga, aba afite ikibazo. Kuko nta mukristo unanirwa gusenga, kuko ni ukugaburira agakiza. Turirimbe gato. Umucuranzi uyicareho cyangwa n'ufite kamera zose ubikore, n'umuririmbyi umwe afate mikrofone, turagenda turirimba. Abacuranzi n'abaririmbyi n'abavuga ubutumwa tibaza basigana, baba bari hamwe, bahimbaza Imana. N'umugisha ukomeye kumenya Yesu, n'umugisha ukomeye kumenya Yesu, n'umugisha akishishwe, abavutse ubwa kabiri, abavutse mu mwuka gutya. Iyo umuntu ari mu nda ya mama we, aba ari mu isi yo mu nda, yitwa ko yavutse, ko yavuye mu nda, yavutse yaje mu yindi si.
kugira ngo abeho muri iyo si yavutsemo agomba kwitabwaho. Atitaweho ashobora gupfa cyangwa agakura nabi. Sibyo? Kandi yavutse ariko kubera kuko yabuze abamwitayeho, kubera ko yabuze abarezi beza, kubera kuko atagaburiwe ibiryo bimukwiriye, ashobora gupfa cyangwa yanabaho akabaho mu buzima bubi ariko yarabayeho. Iyo umuntu rero akishijwe abavuye mu isi ya Satani, abafutse mu isi y'ubumana, muri yasavutsemo rero abari bebe akeneye abamwitaho, akeneye abamurera kugira ngo abeho. Iyo atababonye ashobora gupfa mu mwuka cyangwa agakura nabi mu mwuka. Dufite abantu batagize abarezi, bagize ibibazo mu mwuka, kandi bakishijwe ariko ntibitaweho, bituma benshi bapfa abandi bakura nabi. N'ubu dufite abakristo bakuze nabi kubera kubura abigisha. Rero iyo umuntu akishijwe rero abavuye mu bwami bumwe, abayishiye mu bwami bundi, abavuye mu bwami bw'umwijima, abavuye mu bwami bwa Satani, abayishiye mu bwami bw'Imana, abayishiye mu bwami bw'Imana, ababaye icyaremwe gisha mu maso y'Imana. Ubu rero abatangije urugenzi. Kuvuka si ikimenyetso cy'ubukure, gukizwa si ikimenyetso cy'ubukure mu mwuka. Abafutse nubwo papa no pasiteri yokizwa none agomba kuja muri Sunday school, mu mwuka ni bebe. Tatasi sabwa kuja muri Sunday school akigishwiza umwami bw'Imana. Iyo atize azakura nabi kandi yakishijwe. Dutaramwe. Mugisha ukomeye kumenya Yesu, numugisha abakeneye ababyeyi bamurana kugira ngo bamukuse abo umuntu w'umukristo, abo umuntu w'agakiza, abakuri. Cyo bituma rero dufite abantu benshi bakishijwe ariko batarezwe, kuko kuvuka si ikimenyetso cyo gukura, gukizwa si ikimenyetso cyo gukura mu mwuka, kandi impano si ikimenyetso cy'ubukure. Impano z'umukuru si ikimenyetso cy'ubukure. Nicyo gituma abantu benshi baza basenga Imana baha impano bakagira ngo none bakuze. Oya! N'umwana mutoya yose ngubunye Imana ikamuha impano, ariko ntabakuze, asabwa kuregwa, akigishwa nono akagera mu gihe ajya makufa. Amen. Kandi mutaruma azavuga nk'izaba, azakora nk'izaba. Kuri abantu bakigwana mu kanisa n'abana mu mwuka. Umukristo uzutukana n'umwana, abana nibo bazabatukana. Abakristo bazabaregana n'abana bazabaregana. Nta mukristo uzuregwa, nta mukristo ucira urubanza. Tubanze dushamburiye dutere rero zirindwi, tubanze dushamburiye okazi. Abatangiye urugenzi, abatangiye urugenzi ukuba umukristo, abatari umukristo, abatangije urugenzi bwo kugira ngo azabe umukristo.
yagize urugenzi rwo kugira ngo agereho mu rugero rukwiriye rwo kwitwa umukristo. Ubundi umuntu yitwa umukristo ryari? Iyo ageze mu kigero gisa na Yesu. Iyo umuntu amaze kugira umutima kuwa Yesu, kandi nta muntu ntabwo ari umuntu wihanga ko ari umukristo. Ayayi n'abandi abigishwa ntabwo aribo biyise abakristo. Abigishwa ntabwo kubera biswa ariko bageze mu rwego rwo kwitwa abakristo. Bararerewe mu birenge bya Yesu, barabanye na Yesu, bariganye na Yesu, baraturanye na Yesu, baragendanye na Yesu. Umugisha ukomeye kumenya Yesu. Kubera ko kuba umukristo ntabwo ari byose, ntabwo ari urugezi rwose. Nicyo tunabona iyi nzira yakubise abagabo n'abagore, abari bakomeye barananiwe, abana b'abanyembaraga barananiwe. Kubera iki? Si njia Yesu, ntabwo uzoroshye, ni njia yenye nguvu. Ntabwo ari inzira yose, ntabwo ari inzira yo kuririmba, ntabwo ari inzira yo gukora ikarisa, ntabwo ari inzira njia yenye nguvu, ni inzira yo guhanga, ni inzira y'imbaraga. Ngo abanyembaraga ngo bazagira bafite bazayigishwamo imbaraga. Iyi nzira ntizijemo abanyantege, izijemo abanyembaraga, izijemo abanyembaraga. Ni inzira ikomeye, ni inzira irimo amahwa, ni inzira irimo irakwangwa, ni inzira irimo iyo gutukanwa, ni inzira irimo ibibazo, ni inzira y'amahwa, ni inzira uwemeye kwinyuramo aba yemeye gutukwa no gukubitwa no kwangwa no gupfa no kugira gute, kubera ko ni inzira ikomeye. Sinjia rahisi kutembea na Yesu, akuongoza safari mazito yarahisisha. Sinjia rahisi, sinjia rahisi kutembea na Yesu, kuongoza safari mazito. Habari Israeli, nijatuma kugira ngo Yesu atangire inzira yo gucungura umuntu. Yagiye amasengesho, yagize ibisima 40 n'amajoro 40 kugira ngo atangire urugenzi rwo gucungura abantu. Ntabwo yari inzira yose. Umwana w'intama w'Imana nawe yari ngoroheye, zatumye amasengesho. Haleluya, zatumye amasengesho kugira ngo ayishobore. Amen. Agera ku musaraba. Ntabwo byari byoroshye. Mwebwe muzamushobora gute mudasenga? Muzamushobora agakiza gute mudasenga? Gusenga ubundi haba amasengesho y'uburyo bubiri. Haba amasengesho y'igiheka, hakaba n'amasengesho akomeza kugeza umuntu apfuye. Amasengesho yo gushaka ibyo dukenya azashirana n'iyo tubibonye. Amasengesho yo gushaka Imana umuntu azayatandukana nayo apfuye. Cyo tumarira abantu benshi bari muri faze yo gusenga kubera ko ari byo bakenye byinshi, ariko abandi baba mu buzima bw'amasengesho kugeza bapfuye. Sinjia rahisi, sinjia rahisi kutembea na Yesu, kuongoza safari mazito. Kugira ngo Yesu
yaciyemo n'abazamukurikira bose bagomba kwica. Yabuze ngo umwigisha ntaruta umwigisha. Umwigishwa agomba gusa n'umwigisha. Nicyo gituma Yohana yarabwiraga abigishwa, yari yarabatojeje gusenga. Yesu nawe ngo amaze gutoranya abigishwa baramubwira ngo mwami we twigishe gusenga, kuko na Yohana yigishije gusenga. Muzi impamvu basabye Yesu gusenga, abigishe gusenga? Nuko amasengesho ya Yesu atarahagije kubigishwa. Kujya amasengesho y'abapasiteri ntahagije ku muntu. Amasengesho yo gukubitanira ntahagije. Umuntu agomba kwiga gusenga. Kwiga gusenga. Ese gusenga ni iki? Ni kuvuga. Nimba umuntu ashobora kwirirwa avuga, ariko kananirwa kuvuga iminota 5, yabwira Imana izurukorwa. Gusenga si ukuvuga Mana we ndakwifuza ndagukene, ugumane naje wirwane naje, ucumbike mu waje ugumane naje Mana, tembere naje ndagukenye Mana. Umuntu umugabo kananirwa kuvuga akirirwa avuga, umugore akirirwa sakosa, ariko kananirwa kuvuga ngo Mana muwaze gumane naje wirwane naje, ureba abantu gumane naje, akananirwa bikananirana ariko akirirwa avuga. Ariko kuba ngo avuge ngo Mana ndagukeneye, akanwa kakaba ikibazo, amacyarwa agaka kumuranga ngo niki nitege abageze tubanze dushambura ayo mapepa, nta kintu tuzosiga ayo kintu cyose bituma abantu badasenga n'umwazi w'Imana. Tubanze dutera ricu. Tubanze dutera izindi haleluya, kubera ko ufite ibyishimo bibanze turi haleluya zo kurishira kuri line. Rero Yesu zatumye abatabigishwa abigisha gusenga, abasambura ku musozi, arabasambura kwari kugira ngo abahindure baba abanyembaraga. Ubundi ntabwo ugomba kuba umunyategeke, kuko Yesu ni umunyembaraga. Abamufite bose, abamukorera bose bagomba kuba abanyembaraga, kuko ni amama abiri duhanganye. Ubwami bw'Imana n'ubwami bwa Satani, ubwo bwami bwombi burahanganye. Icyo gituma mubona abantu rero uyu muntu yagenda ananirwa acogora, ni ibintu byazabikorerwa mu isi yo mu mwuka. Se nyine kuko utagisenga kuko wasengaga waranebwa, kunebwa ni ukugenda ushobora guhoraho, kuko gusenga ntakiza gita ntaco simbura gusenga. Ntakintu kibaho cyosimbura gusenga, ntakintu kibaho cyosimbura gusenga ni ukwegera Imana ya gusenga, ni ugusabana, ni ugusudika, ni ukwegera, ni uguhungira, ni ukwegera umukuzi wawe. Nta kintu simbura amasengesho. Ariko usibye ko abantu ntibasenga, ahubwo abantu baba mu buzima bwo kwifuza ibyo bifuza bakeye ibijyanye n'irari ryabo, bakaja kwinginga Imana ngo ibibahe, kandi yabibaha benshi bakanebera muri ibyo. Nicyo gituma gusenga kw'ibyifuzo kutaza kukuza umuntu. Imana yo wisaba imodoka ikayiguha, ariko ntureke gusaba, ugasenga Imana ngo Mana ukorere kino kintu, ikakigukorera ariko ugakomeza kwaruka. Amasengesho aduhesha ibyacu ntafitanye isano n'agakiza. Icyo umuntu yosenga Imana ikamusubiza,
ariko ubuzima bwe ntibuhinduke. Ariko hari amasengesho yo kwegera Imana, yo kuvuga ngo Mana ndagukeneye mwami ku manywa na nijoro, umwanya wo gusenga umva umugisha wawe. Ndagukeneye Yesu, amasengesho umuntu agenda agasenga akavuga ngo Mana we ngwino uyobora ubuzima bwawe ngo ugasemurije. Ayo ni amasengesho y'abanyembaraga, abo ni amasengesho y'abakunda Imana, abo ni amasengesho yafite Yesu, kubera ko umuntu wese akunda umwami we, nta muntu wo kwanga. Erega gusenga ni ukuza kuganira n'umukunzi wawe. Abantu ntibakunda Imana kuko gusenga kuva mu magambo biva mu rukundo. Gukunda Imana n'ishizero y'igiriro, kuko icyo ukunda ugiha umwanya, n'ukunda umwanya. Gusenga ni urukundo w'Imana. Kandi iyo abantu bakumburanye bazabandikira, bakandikirana bagahamagara, yewe nagukumbuye duhure tujya inyama, nagukumbuye uri hehe, nubwo mutari mubona ukaza wandikamo amatelefone mukavugana. Gusenga rega no kuganira n'Imana. Amasengesho abagiye kuyigwana, abagiye kuvugana n'umukunzi we, kamubwira ngo Mana we ndagukeneye urugenzi rumeze gute, ngwino ugumane nanje Mana, gumana nanje kuko umusuhuze mwari ndagushaka bose bo kumfasha tugumane mwami tugumane. Gumana nanje kuko umusukuze dore murishe mwami ndagushaka bose bomfasha tugumane mwami tugumane. Intambara saga kisa kamu umugabo sagira intambara umugore ntabimenye, umugore yagira intambara umugabo ntabimenye, umuvandimwe ntabimenye, umutabari mu kirere ciwe wenyine mu bigaragaza mutambara cyatuma abera basenga. Cyatuma mutasabwana akagwana iwe wenyine akamenya ko yatsinzwe cyangwa yatsinzwe. Ukusukudusa dusa nabo turi mu mwuka, ko hari abasengaga batagisenga, hari abandi batsinzwe mu mwuka bahagiraga neza batakigira neza, abandi barabaga b'imbaraga, ariko kubera kunebwa Satani yabishe. Zana imbaraga zawe turatera hariho 20 zo gushima Yesu. Haleluya! Haleluya! Gusenga nini? Gusenga mvuga gute? Ahubwo gusenga ni kubakiza. Umuntu ananiwe gusenga agakiza kamugashize, kuko agakiza kagira isano n'amasengesho. Ibiryo by'agakiza ni gusenga. Iyo umuntu yasenga aba yagaburira agakiza. Bizamure papa. Iyo umuntu yasenga aba yagaburira agakiza. Nicyo tuma rero umuntu agasenga mu
ngo Satani ndakwihaye uze untere kandi unanize kandi umare. Nico ububaye umugambanyi w'ubuzima bwawe. Ariko mutusenga abakinza bashize ngo bakabango nduwa Yesu nabona kaba muzima. Ese kuki mutekereza ko gusenga kugoye? Niki cyoroshye no gusa upagasa kura buhoro he uko kujya se kuroroshe bwo kugira ngo wicare ku isahani ujye biroroshe. Niki cyoroshye gusengaga nibyo zoroshe nibyo zoroshe nibyo zoroshe nisubisuma tizoroshe nizatuma abagabo bize abagabo b'abanyembaraga abagabo bakomeye basabagera igaca gusenga bakananirwa abagabo basabasaye bafite ubushobozi iyo bagese hejuru yo gusenga basabananirwa bakananirwa. Gusenga nuko abanyembaraga, gusenga nuko abanyamwuka, gusenga suko abakene, gusenga suko babuze icyo bakora, gusenga suko babuze icyo bagira, gusenga nuko abanyembaraga, gusenga nuko abagabo n'abagore bafite Yesu banyotewe Yesu. Basenga babuze ntacyo batandukanye n'amasengesho, ntacyo batandukanye n'amasengesho. Ariko bamwe bazabahanga bakananirwa gusenga, abandi bavuye mu bukene barananirwa gusenga, abandi bavuye mu bintu byinshi benshi, kuko Satani afatira abatatu babiri akomeye cyane. Satani ategera abakristo mu gusubizwa kw'amasengesho, ko abakristo benshi bacogoye gusenga kubera ko ibyo basengeye byananiwe gusubizwa. None Satani niho henshi azayimira amasengesho y'abera, azayimira amasengesho y'abera. Akazi ka Satani yimira amasengesho y'abera. Daniel yasenze ngo Imana ngo agitangira gusenga Imana iramwumva, ariko ngo igisubizo ngo kize ngo gihura n'abaperesi, imyuka y'abaperesi ngo baracimira kugeza ibyumweru bitatu, ngo marayika Mikayeli aramanuka azaje kubwira ngo aje gutangana Gabriel ngo gende amugeze. Marayika aramubwira ngo Daniel ukunda ugitangira gusenga, ugitangira gusenga Imana yarakumvise kandi yaragusubize, ariko ngo igisubizo kigeze munsi ngo gihura n'abaperesi. Ariko ngo Daniel ngo akomeza kuba mu masengesho kugeza ki ubundi gusenga ni gusenga kugeza ubonye icyo ushaka. Utarabona icyo ushaka uburi mu ideni ry'amasengesho, kuko icyifuzo amasengesho aheka iyo ubonye icyo wasengeye. Utarakibona uracyari mu ideni ryo gusenga. Kandi ntabwo dusenga ngo turangiza ngo tuve mu masengesho ngo tuje gutegereza mu buriri. Oya, ibisubizo tuzatubitegereza mu gusenga. Tuzadusenga Imana ikoreza ibisubizo kandi ikabisangisha mu masengesho. Gusenga kwa kukugeho kubera ikirere abantu badasenga, kubera ko abantu badasenga, kubera ko abantu badasenga ni systeme y'umunsi w'umwuka. Nzobibabwira umunsi w'ejo, kuko abo turwana nabo ntabwo ari ujya mu muntu muhanganye. Hoya hariya Paulo yabivuze ku murongo wacu, mukomerere mu mwami no mu bushobozi bwe no mu mbaraga ziwe, ngo kuko abo dukirana nabo saba afite amaraso n'umubiri. Dukirana n'iki? N'ibintu bibiri. Dukirana n'abatwara, dukirana n'abafite ubushobozi, dukirana n'abafite abategetsi isi y'umwijima, turwana n'imyuka. Cyo gituma rero umuntu wese kugira ngo aneshe abo batware n'iyo myuka n'izo mbaraga agomba kuba umunyamasengesho, agomba kuba umunyamasengesho. Turwana n'imyuka, nta muntu mubaho habaye imyuka. Umuntu azamusambanya iyo umwuka w'ubusambanyi wamugezeho ni imyuka. Satani azayohereza imyuka. Iyo rero isanze utari umunyamasengesho, iyo usanze mudasenga, iyo usanze utari umunyambaraga, iyo udasenga
ufite, iyo udasanze nta mana ufite, iyo sanzura utabaye maso, iyo myuka izikurije ugatangira kuba utigeze kuba, ukaza ugenda utangira kurabura umugabo, kuratangira kuba umugabo gito, kuratangira kuba umugore gito, ibyo utigeze abo utigeze, ibyo utigeze uvuga ugatangira kubisha. Si wowe ke n'isi yo mu mwuka habaye itanga zikomeye cyane, kandi muri sisiteme ikomeye cyane y'abadayimoni. Murekera abantu bose ibyo bakora, ariko mubabuze gusenga. Hari impamvu nyinshi zituma abantu badasenga. Impamvu zine zikomeye zihutirwa, inama iherutse yakoze zihutirwa cyane yo kugira ngo misi yo mu mwuka, kugira ngo abakristo bose aho bari ku isi ngo bareke gusenga. Ni ibintu bine byihutirwa cyane. Ikintu cya mbere, babura umwanya wo gusenga. Mubateze babura umwanya wo gusenga, babona uwo kurya, babona uwo kuryama, babona uwo gukina, babona uwo kuja mu kazi, babona uwo kurya, babona uwo kuza kuri WhatsApp, babura umwanya wo kwiherera ngo basenge. Uko abantu babuze umwanya wo gusenga, niyo nama ya mbere Satani yakoze. Babura umwanya wo gusenga. Shira gusenga nta mwanya. Yewe senga, oya nange hano. Se, oya kuturage. Yewe senga, oya turavyaye. Yewe senga, tufite inani hano. Senga, dufite baby shower. Senga, akiyo baby shower ni iki kindi. Biriya si za Kristo. Ni imbaraga z'Imana. System Satani. Bazabaja kwiyegereza wa mwana, bakamwiyegereza ahantu badakwiye. Muzi ibintu nta kintu kiza gikorerwa mu isi y'umubiri kitari kidafite ishusho y'umuntu. Uri munsi aduha kunesha byose. Uri munsi aduha kunesha byose. Uri munsi Imana we ko batazabashana umwana ugiye kuzuka ngo bamujane mu cyumba cy'amasengesho ngo bamuraga Imana. Kubera iki batazabakorera baby shower mu cyumba cy'amasengesho? Nta mwana kijya baba bagiye gukora, baba bagiye kwereka, baba bagiye guterekera. Imirimo yose ikorerwa hari itari Imana bivuye kuri Satani. Tubanze dushambira aya mapepa, ariko kubibabwira ati mubireka kuko ni systeme kera yabaye huzagizo usibye uwayihaye akayisobanukirwa umwana we akamusengera ntacyo bimaze kujiriye. Kiriya kiteye ubwoba. Tubanze dushamburiye timuzumva ubunyikeze dushamburiye. Tubanze dushambira aya mapepa. Ariko zose siko bifitiye abakristo akamaro. Ibintu zose utakuramo umusaruro kuramya Imana no guhimbaza. Ibintu zose bidashikiriye kuramya Imana no guhimbaza biba byabiramye Satani. Cyo tumabivuga ngo icyo mukora cyose mugikore kugira ko Imana yamushye. Ikintu cyose mukora kidahesheje Imana cyubahiro baba baramye Satani. Zavuga iyo neza, zavuga iyo neza, zavuga iyo neza, zavuga iyo neza, zavuga iyo neza. Rero gusenga ni imibereho. Gusenga si ukubivuga, gusenga si ukubiririmba, gusenga si ukuzitirirwa. Hari n'abasenga batazwi, hari ababa no mu byumba by'amahoro batazwi mu kiyumbe, bataba no kuri site y'abayumbe muzabita abanebwe.
ariko imbere y'Imana n'abanyamasengesho, ariko abitirwa abanyamasengesho no kwiriza ntibazabiriza, no gusenga ntibazabasenga. Nibo bagwana mu ikanisa, nibo bateranya, nibo basenya imiryango yose bahituka. Bundi nta munyamasengesho uzukoraganisha abantu, nuko shetani uzukoraganisha abantu, ariko umutusenga azahuza zananira kabyegeranye. Ariko kubera ko abantu banebwe bavuye mu gusenga, baza bakora ibintu byabo bakagira ngo none ngo n'abanyamasengesho badaherutse ihuduma. Mwerutse ihuduma ryari hano muri gusa muri abanyamasengesho. Tubanze dushambure abapepe semvuze gute sinzi bituvuze, ariko tubanze dushambure. None niyo mugihura mwese buri munsi yaduha kunesha byose. Buri munsi yaduha kunesha byose. Akagonze kugira umwanya base mukiha akarere, mukamenya akarere kageze umuhano umeze gute. Umuzi ko abantu bande kera bazabakoreshwa n'abadayimo muri system uko bivugwa. Baravuga ngo umugabo nanebwa anebwisha umugore, umugore nanebwa anebwisha umugabo, ababyeyi nibanebwa bananiza abana, ubuyumbe nanebwa takive ananiza abayumbe, umushumba nananebwa takive ananiza abashumba. Niyo system yari, kuko Satani ntaza kura abantu umushinga no mu mirimo, aza batandukanye n'Imana hanyuma akabasiga inshingano n'imirimo. Kura Satani ntaza kura abantu umushinga, ntaza kura abantu mu kiyumbe, ntaza kura abantu ku nshingano. Icyo gusa aza kora aza batanya n'Imana mu mwuka bagapfa, hanyuma akabasigira umuntu, akaba ka agenti ka Shetani. Tubaze ejo neza n'iyi tuzomara tu agenti. Amen. Kwara tu agenti tw'abadayimo turi mu bantu, kugira umuntu udasabana n'Imana ariko bamuzi y'Imana ni agenti ya Shetani, bari umugambanyi. Yesu yaravuze ngo tudafatikanyije n'umwanzi wacu. Umuntu utari mu ruhande rwa Yesu n'umwanzi. Tubanze dushambure ku tu agenti katunganye, hanyuma kuko dufite abagenti benshi. Umuntu udasenga yogambanira itorero, umugabo udasenga yogambanira umugabo n'umugore, umugore udasenga yogambanira umugabo, umugabo udasenga yogambanira umugore, abavyeyi badasenga bogambanira urugo kwiba. Ese nyine mbazi nimba umugabo cyangwa umugore Imana yahaye urugo akananirwa gusengera urugo, yosengera kanisa none bana n'umugore wanje yiwe ucumbike mwatsu ugumane nanje mwana. Umugabo n'umugore bikabana baje gusenga ibitotsi umuruho wose wakaba bavuga ngo bose bakaba baturumura amaso. Ese ni igituma umuntu atekereza gusenga akaruha ariko ataba mu gihe cyo gusenga akaba muzima kumuraga ngo ni ukaganira ariko bavuga ngo dusenga tudatsika kumuraga ngo ni tubaze dushamburiye. Haleluya. None se basi kuba umukristo ni iki? Kuba umukristo nukuba mu buzima usabana n'Imana, nukuba umugore usabana n'Imana, nukuba umugabo uri musabana n'Imana. Yesu yarabivuze muri gatandatu Matayo arabamba wewe nusa gusenga winjira mu nzu yawe ukinge usenge wiherereye ngo kuko Imana ireba ivyiherereye izakugororera. Amen. Ahantu wakomeye cyane habanetiwa imbere y'Imana ni mu rugo rw'umuntu, niho hantu wakomeye. Imana iba maso
yitegereje ireba gusa chef de famille ka perezida w'igihugu. Imana ihora ireba aba perezida b'ibihugu kuko ashobora kwica igihugu cyose akakizanamo ibigirwamana cyangwa akakizana mu bujuzi. Umugabo cyangwa umugore mu rugo yo kwamazana satani mu nzu abana bagapfa bose cyangwa akazana ubujuzi abana bagakira. Kuri mugabo n'umugore udasenga n'abagambanyi mu rugo rwiwe ari umugambanyi. Dawudi wera musamiri 73 ku murongo wa 18 wa 28 muri Zaburi harabangwa ariko nseweho wakwegera Imana ngo ariko kwiza kwa ariko nseweho kwegera Imana mukarame ngo kwegerana abantu nzegera Imana byose n'ukwegera byose n'ukwegera nawe gutindana n'umuntu n'utindana byose n'ugutindana aho kwirirwa usakuza hano watindanye n'abantu wakwiriye watindana n'Imana ugasanga wasohoka. Yarabivuze ngo numara kwiriza Yesu ntakinda yasize arabanga umwebe nimuzoza mumara ko kuba mu mafungu menshi cyane ngo mugasohoke ngo abantu bagaragaze kuko mwirije umuza gufata amazi mukaraba umwisi gututse mushe mu buhanaga ibindi bigane ariko we uvuye mu buzungu misiyo mukate mukubona gute basabaga ngo turasaba bakagira ngo n'umuntu nawe umugabo w'umwana oya tiyuba uba kubisaniro dukeneye abagore baba mu bisaniro dukeneye abagabo baba mu bisaniro dukeneye abashumba baba mu bisaniro noneho kuba umushumba udasenga asa nabi dorukuta asa na sebuja shida sinzi ibintu gusa kuko abari mubi abasanasi shida muntu wese Imana yahaye umurimo agomba kubaka Yesu gasengera itorero agomba kumwumvira mwese gusenga. Nimba mubwira umushumba udasenga uzosenge cyane kuko yubagambanira. Tuzobivuga ninga abashumba bose bahari kugira ngo mutaje kuvuga ibiburugamba. Amen. Twazi dushambure twaje. Tidusiga ntaje twisiga. Abantu bakeneye kuba Imana yaturemeye imirimo misa. Nimba hari umurimo wa Satani kuri ako kantu naka agent. Satani ntagira umubiri azayitiza abanyamubiri. Mwari mwabona Satani iyo Satani akeneye gutuka abantu azayitiza abantu kugira ngo batuka abantu. Iyo Satani akeneye gusambana azayitiza abanyamubiri ngo basambane. Iyo Satani akeneye kugamba abantu azayitiza umuntu kugira ngo agamba umuntu. Nimba muri wowe hari ikintu kibamo kitari shima uri ka agent ufite idesi y'abadayimoni Satani yakoresha. Tubanze tuyirukane mu izina kuko gukoreshwa na Satani no n'Imana byose no gukoreshwa. Nta muntu umushomeri ubaho umwuka muzima nta mushomeri uha umuntu udakorera Imana akoresha nta shomeri uhaba nta mushomeri uhaba mu mwuka udakorera Imana utaramya Imana aramya Satani asenga Satani. Nta muntu wo kwicara gutyoya ntibiba hagomba kuba ubwami bukuyoboye kandi umuntu asa n'ubwami bw'umubano. Katutumare turangize dutere haleluya. Amen. Ishanguriye dutarame gatoya dutarame kinumva igitaramo. Yesu ngo yigisha abigishwa gusenga. Baramubwira ngo twigisha gusenga, kwiga gusenga. Nimba musirikare uzuja kuba umusirikare adatozwe. Kwitoza kwa kitu nukuba amasengesho. Nukusenga. Musunga abafarisayo
basabiriza kuko abawe batazabiriza. Arababwira ngo tibo kwiriza bari kumwe n'umukwe, bari kumunsi umukwe azaba kugwa ngo nabo baziriza. Yarababwiye ngo baracare mu minsi mikuru bashajana naje, kugira umuntu udasenga bari mu minsi mikuru. Ariko ishize kana kakagwara iminsi mikuru ishize, cyo bazabahamagara wewe mudusenge iminsi mikuru kugira bayashize. Iminsi mikuru ishize kandi ndeke mbabwire kujya abantu bose basenga nabimukira baragowe kandi bafite ibibazo, ariko abantu badasenga barashitse bari iwabo. Timukigana bageze iwabo. Handi iwacu si mwisi, iwacu ni mwisi. Abantu bose bafite iwabo ukora mw'ijuru bari ku rugamba kabarasenga. Kujya badasenga nta kibazo bafite, baratuje bari iwabo. Kuko gusenga no guhunga no kuba impunzi, kutura impunzi abakituse n'impunzi. Gusenga no guhungira Mwami Yesu. Iyo muntu asenze abagiye guhunga. Mana we hano hanze tutekanye bafite ibigaragaza impande zose. Pungiye muri wowe Mana, sindi iwacu. Ariko iyo umuntu atagisenga aba yarashitse abari iwawe. Satani ntacimubwiye kuko ari umwana yarashitse. Satani igihe cyose azubukene aramufite. Nicyo bituma isi yanga umuntu usenga. Umuntu wese usenga nuzo ugeragezwa cyane. Kubera iki? Gusa iyo muntu yangiriza kuko nawe usenga uwo umunyembaraga. Umuyobozi wa gahunda yavuze gusenga si impano, gusenga si umuhamagaro, gusenga ni umwete. Nta muntu n'umwe Imana yahamagariye gusenga. Umukristo wese agomba kuba umunyamasengesho. Umukristo wese uko agakiza kagira n'isano no gusenga. Ubuzima budasenga buba bwarapfuye. Muhaguruke dusenga Imana turangize. Tuzakomeza ejo. Yesu yamuze aho bimenye sigitaro ariko ntiyacitse yakomeje ariko ntiyacitse yakomeje kugunda rimwe na rimwe zanyobizira yakodimuro kasha kure amasoimana yasarira ariko we tatera umugongo ahora ari maso kubanje. Hallelujah. Tugiye gusenga Imana. Amen. Gusenga ni kuvuga. Ni gute abantu bazaba ngo dusenge, abantu bagaceceka. Muzi gituma umuntu azaceceka baba ngo basenge. Nta magambo afite kuvuga. Kuko umuntu utiyobora amajambo abwira umukunzi. Hari uwo bura amagambo yo kubwira uwo akunda. Kuko abantu bazaba babura amagambo yo gusenga. Nikibazo. Buri munsi aduha kunesha byose. Buri munsi aduha. Tugiye gusenga Imana. Impamvu ituma udasenga, impamvu utakihererana, mwarasitse mwabaye biziga nta Mana mu kibonera umwanya. Kintu kiza kigaragaza ko umuntu yanebwe nuko nanebwe gusenga. Umuntu yosenga ajyanye, umuntu yosenga ari mu nzira, umuntu yosenga ari mu kazi, umuntu usenga ni mu mwuka, umuntu yosenga atwaye, nta umuntu adusenga. Impamvu zo gusenga zirarutaho umuntu yosengera.
impamvu zo gusenga ziraruta umuntu yosenga. Muheruka kwiriza, muherutse kwirizanya nk'abanyamasengesho musenge muzagira imbaraga cyane. Imana ntizikoresha mu basirikare ba Yesu, ntihaba abanyantegenke, ntihaba abanyama, mu rukundo ntihaba mu bwoba, ariko mu kudasenga haba mu bwoba. Cyo bituma mubona abantu bose babaye abanyabwoba, nuko nta rukundo bagira. Ariko umuntu wese usenga Imana izi mu rukundo tazagira ubwoba, ngo mu rukundo ntihaba mu bwoba. Uko mubona abantu bagize ubwoba bw'imibereho, abandi bagize ubwoba bw'abadayimoni na satani n'abarozi, nuko nta rukundo bagira. Ariko umuntu ugira urukundo nta bwoba bagira, ahora mu mbaraga. Tugiye gusenga Imana, twinginga Imana ngo Mana turagukeneye. Rega nawe usenga uba mwiza, ariko akumuma musengeye akirirwa mu rugo rwe agasenga abandi batabizi. Ninde dayimoni wo kwinjira mu bana bawe? Ninde dayimoni? Nuhemuka. Kadusenge. Mana data, Mana y'imbaraga, Mana y'ubushobozi, uyu mugoroba mwiza, uyu mugoroba udasanzwe, uyu mugoroba w'imbaraga Mana, muri uyu muhana mwami Yesu, impamvu zituma abantu badasenga, impamvu abagabo bituma badasenga, impamvu zituma abagore, zituma abahungu n'abakobwa badasenga, impamvu zituma abantu badasenga, impamvu zituma abanyamasengesho badasenga, impamvu zituma abashumba badasenga, impamvu zituma abaririmbyi badasenga, impamvu Mana ituma abacuranzi badasenga, impamvu ituma Mana data abakristo badasenga. Ariko uyu mugoroba mwiza, muri uyu muhana Mana, zura abagabo basenge, zura abagore basenge, zura abahungu n'abakobwa basenge, mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu, mw'izina rikomeye, mw'izina ry'imbaraga, mw'izina ry'umwami Yesu. Abantu ntibave mu bitotsi, abantu ntibave mu birengeti, abantu ntibave mu ruho, abantu nimubave mu bunebwe. Abagore basenge, abagabo basenge, abashumba basenge, itorero ribigenda hembura
mwizina Bwana sifiwe. Haleluya. Itorero riherutse amasengesho yari. Haleluya. Kuna maombi ya kanisa. Lakini inabidi uende upange maombi ya jioni, watu wakitoka kazini, abantu bavuye abakora mama. Mpanga uju. Tabu sema baho abantu badase. Kanisa lilikuwa kwa maombi, lilikuwa linadumu kwa maombi. Sasa mnaongoza nini hamuombeshi watu? Shida kubwa. Hakuna kanisa bila maombi. Tatorero ntabuse. Hakuna. Waombezi. Mungu amewabariki na nyumba, Mungu amewabariki na pesa. Mbona sasa mnaendelea kuwa maskini? Nikuta watu wakomeza kuwa bakeni maana na bahari kutunza. Kuacha siku mbili tu mwingie kwa maombi. Kuberira ifaranga n'ubukene. Abantu bagatima. Umutima mureke mbabwire ni kinogo kitazacuzura irari. Keretse Yesu acinjiyemo akamarira n'umutima. Yego. Maombezi. Ukwezi muhura kaka. Iminsi ibiri ukwezi. Abagabo b'abayumbi bafite ifaranga. Bitegekera baguza amazu, baguza amamodoka. Umuntu yokora budget yo kugura imodoka akananirwa budget iminsi ibiri yasenga. Chungaji. Ombesha wa Kristo. Kanisa litakuwa leo. Watu watapona waokoke. Utakaa kanisani, wende wafanye kazi watoe fungo la 10. Wewe ukae kanisani. Nikuta abarevera bari baza baje kupagasa mu bibi. Muri Afrika abarevera baza kupagasa bakaba mu buzima bwo gusenga mwe mukaba mu butunza abarevera banyu naho mukabajana mu bukene. Koye turikiri. Intege nkiga. Reka tureka ayo maneno tuzoyavuga ninga. Haleluya. Amen. Ariko kandi kwa sababu mchungaji hapo nimemaliza kazi ya mchungaji ya kanisa hili. Kuna panga kama uzupanga kujya muza mupangira ibintu byose. Shira mu amasengesho. Abakristo ni bagura ngo wiyabe. Amen. 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 Abayimbe musenyi mushire hamwe. Mukuri uduma. Akwimana yatanze Amerika. Narashise nawe. Aho kunebwira ni uhangira tutusenga akamaja mu ijuru n'ingazi. Kubutangagira kamugenda neza kumana. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ariko kubera ko mwashize ikigwamana imbere ya cyitwa company cyaba mazimbaraga. Company no kuba sakazi kimwe n'abandi. Ariko mwebwe kubera ko mwazatuja kanwa kanyu aruzurarayo kubera ko mwakigize ikigwamana kibikigwamana birabanga ururimi rurisha kandi rugakisa umuntu azabegwa n'icoro muzaki nakazi kimwe nakandi ni office nk'iyi na amasaha umunani ukaje kubera ko mwabikujije mukigira ikigwamana saa umunani ukaburira imana isaha ahantu umuntu ashobora kuja kwicara ku musozi utagira umuntu umubaza ukegamira igiti ugasenga. Jewe ngishikari shabu cumwe rucambere guki nagaze mu nzuga abantu gabaye bagira kuva nabaho noneho kamaringa komeza mu nzu niho byari bibaye nabwo nahiriwe kubera ko navuziyosha iyi ngarira shi esi bijya nakwirwa mu nzu namafata telefone prayer mode kuri Google tuzi byaro namambona haba prayer mode namambwira umwana umwe dutura injira mu modoka gato tuje kureba hantu uhasiki uraza kuwantura ni mugoroba nengeze
atwa hari minota 19 kuri reception pasanga kanisa kinini cyane si naje muri prayer center na okay tini hagana yizirije tibona bagira menshi se tinga tisawa mugira amahoro zasa nkusose naonaga kubonana na Yesu amen naho kandi sindira umushyitsi nzarasengera ni muzumva gusa ni kanisa kiki kigira utwumba twinshi ifite kamakanisa kandi iyo rimwe ribuzinzija muri handi kanisa igihugu cyuzuye amakanisa konarashi igihugu cyuzuye amakanisa ko muri Kenya niho amakanisa kamaduka imwe aha irinda abacuranga mukagira amahirwe mugacuranga mwese ariko bamwe bagacuranga abandi bababwiriza timuzamumva kuko bakabarasakuza abakabarabwiriza aba baceceka abakariri hano niko naho nabisanze ngene dusenga nta kamaro ko kwitwa umuyumbu udasenga ubu uri umugambanyi ahubwo muzi ko ari abayibwe bagambaniye abandi ufite abagambani babagenda bananiza abandi mchungaji jenga maombi kanisa kanisa ridafite amasengesho ntariha ariko mube bake mube abakeya babiri batatu ariko habikicana isi yose yanze umutuse abantu babe bis abantu bose baje muri size imwe bose babiki bareke gusenga kadusenge Mana urakoze Mana ndagushimiye izina ryawe riratangaje habaga gusenga habagore gusenga turagushimiye kubwa kino giterane turakuraritse Mana umunsi weje komeza uganze komeza uyobore izo dukora byose biyobore nawe tugukomeye amashini mu izina rya Yesu abandi baza mu makutano ngabazorara bagatangana n'ikoshona n'iyinda ese kutashe toya tari kubise amazi y'uje ku nego yatekereza amen 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 neza Imana imugisha nibigane byo twatangije tuvuga abantu bagenze barara nayo ngayo mu makuru yandi nani